Watinda tamwendo museisa Mutongoi TV ni na wikwate kana metha waku kana wakatatu waku we wakwa ila nyenita wa Caroline Mweni wa Muteti Vani Mutongoi TV na kini kilungu cha usili methani wa omonde tithi watinena nesia maundu makwetwa ma by election otondo tuisema tukumengwele na muonza mwaini wa November ni tithi wa NDT twaisa kindu kwitwa by election na ende omonde nendo kunenga kindu kitwa civic education kanangu manyethia ila twikwasia by election tithi tinena nesia kindu cha muthemba wiba tina Mweni no ne munenga ndatika awete sito yake atatobe umete ba athukuma mvyane wiba wa maundu ma usili kana lofa myiba nikenda tendesia kilungu nita wa Caroline Mweni wa Muteti na nina udhocha. Asante sana. Thank you so much Karono ndwaku ndhocha kumwe nani wa omonde kwa masiro nita wa Chausi Wanjeru umete maboko ndokuma na kambuni yeta wa Mawega Land Limited tamutaiwo wa maundu ma meao na maundu angi o maingi ala maumelela ama connect meao na sindu cia muthembosu muthenani wo monthe twithia tiva no tunena nisinge wasia mausa kwani maingia kana mausa kwani kwikika ite vindani ya mausa kwani mwene mate usa kwani ula monene otemu bikiu ni maundu meba machangia na nicha ukitono tuma kwithwa na sindu isu. Asante. Oko kubi nienda museisa muthanani wa munthe tumutabia kindu kiki twa usakwani kana by election ni chau na tondo watu ya uwe wakili maundu maithe kana otukatilike maundu ni maithe lakini undu tinene nisa maundu ma usakwani umunthe tutabia kindu kitwa by election ni chau kika wa indi kika wa nao mundu ndakese kwikala musiasia ino no usakwani munini nyendithi usakwani ni yukwatuelese usakwani munini wethe ya othia usakwani ula munene kindu kila kithe ya tofauti ya usakwani munini usakwani munene ni kwithwa wika katika kisio kinini kiu kichoka ethani buo disu yenu ya kathama mukeka bau beboka ethani ba maboko mukeka bu maboko beboka ethani county yenu ubisi wa governor ne the we vacant mukeka usu igwoka you is no difference na kila mwene ndi bora wina miaka 18 no anisi ukona kura no ele ku participate katika usakwani munini yutangelekanya nzio ward ya Mumbuni North ula wa MCA ni wetiwe na kwila tu yandu yukendo geti cha Kenya on the utona kwithaniti uko ni andu maku ya Samburu ni tuko ni andu ma Rift Valley kana Maturkana ala mabau windoni Mumbuni North meoka ni moti uko nendini wa manda MCA tukutumitwasia ni usakwani omonini yu andu ma Mumbuni MCA wo ethandevo no masiokie ingi mathimaka kunekura masako MCA wo nundu meo ya siao ya wa MCA number 1 ni legislation ila ni kusobia meo alafu representation ni ato mabata maene ndia super pa mbunge you the moment mesa kwithwa matena MCA you methwa momba imundu gatwa mabata mo na nila moment right yo thukumwa ku poka bethwa either kindu kila kitona kutuma kwiza kwithwa no sakwani munini either ni wa ward either mweza kwa MCA either mweza kwa MP either mweza kwa mundu la mweza kwa number 1 ni kwithwa mundu usueti ula mwasa kuite ivinda ya usakwani munene aketwa kana tuyesa kwithwa na incident ya muthembo mundu usu akoka akakwata mathina makiliko ukeza ithe anu wa mutwe ni mwene mundu unu twikie mundu anduka ni usuni andiclear wa kwithwa mental ata position ya udeliver kana kuthukuma andu ndubailete ndatona wea akuwa te tiza kuonge kana yu mundu usu okuka aikwaro ni kwani alatuita criminal offense na yobwa kwa ibinda ibitete mithanthatu kwa atwelese watu criminal offense for a MCA ni chawo tona kwiko kethia na nengitine andu ko abetwe kuyomeo ni chawo lotono cia asi wethi wa kiuneke ni criminal offense you ti mwene ndi ti woliali akamanai njero nuneki ona nona na you kiuni criminal you era mundu ni weka kindu criminal asimethe ya makwani ala masila wani ni serikali ila tuita state ma prosecutor ya one state yumundu athia ko wana kana ko ya mbeza mbingi sia obukumi asuni momere ya makwani ala ma prosecutor ya one government kana ala matwa yaswe ala mastaki ya one serikali yumundu uzu akwate kana ne kwani una ya obwa good example ni ula wa governor wate no Kiambu Ferdinand Waititu
ana ulama mwita baba yao no nakwatikania na graft though no naiki appeal na iende na in the process lakini yuke akayue kibilani na istakiwa nayo webinda yu no ambie kutio bisi akamba kuthio tumikia jobo na kiambu kwithwa na usakwa niungi. Okay. Yes. Now for example uko tiende okethiwe ni wethiwe guilty kana kwa kweli ni wethiwe kindu kiu ni wekie kwa sayo ni wekie na ithi appeal na kuma ndo mama ithi nesa no asyoke in the position no see you the moment you court ya siakana ya tuwe wayo umundi ya siangania na ndaile mundu ngania ndaile kwithwa yo ofisini kwambia matukwano ewe utuyo uzu akoti suta na mwanesia ebe anengeto matuku 18 yuma tuku 18 mathela ebe anani no tuyosu na kitao kunenga ni mwana serikali ikata iye ni force decision ila koti na nengani sawa. Yes. Na uko watu akindu chambe kito no tumando meka by election number 1 kikwitha mundu usu kiku ndethayo kindu chakeli kindu chakeli kiongo chake kithuke chakatatu ni ogwe ibinde bitete mithanthatu chakana impeachment pia no la kwethiwe na by election nguthulwa no kwethiwe na by election azino maundu kwateka amala machangia. Wow. Yes. Na nenge musese ni wamana kiu nikenda maikese ku kila basi aye ni tendo betanga na kindu kingi andu no maile kwithomesi kana andu tibo na bado we mwene atia uya yu mundu no nisa kuota MCA wa vama saku na nga thukume binda myake lengeiwe na bika bandu ngazi ai uyo no ici nyenga amwa gutia na atia uya inu mwena room yoko za kulika musa kuwe mundu ngi mwena that right alafu pia mundu bankrupt umundu wa declare bankrupt na tuiko entrust na millions of public funds Jumbe sisi siene sia serikali tio sio kwambia kuya balance mount mark. The moment we declared bankrupt ni lazima wambe kutio bisi. Constitutionally kanata ate katiba bebinda ya mwaka tetona kwa cia nundu wa anene fulani kando ona kuyo magava na mati wone thayo na kutoa kuiko usakwani usu munini. Katiba bebinda ibanie kasia ya bika ebinda yu onetha kuyeyo onetha kuite January tikete lebinda yuti kune utike by elections by elections sialite kuikwa exactly after 90 days after 90 days matuku izui ile ya mi tatu yu sialite kuka sikaku niwo mwaleta osa kwa mundu ungi akaosa ya mwana ola onekiata ulona ebetangi katwa zitugu ebetanga na nondo my question nondo yutu inengana ta example isu ya MCA isu ya Momboni North kume ile binda wetiwe 90 days ni siabitukie yes. Na yu ni nditekwika ona yu ni November ni watika by election ni chao kesi yagwa ukethia tii kuna after 90 days no see you aye you within 90 days imanje tia yuni mukambia siasa mundu no no kaetwa kana okathucha mutwe na mwana uzu declare vacant from the day mwana uzu declare vacant within matuko twarala matuko yetuko ya 90 ni wo baile tolika mundu ngechao obisine yiba akati wethe ane binda enough ya chao ya kunenge mwene ndi awe na kenjeru na musioka uloto na kuoselela mwana uzu na tutwaneza no ko 90 days ini sia titikila nepa upa imwana pa imundu mwana usunde na mundu you anasiasa you within that 90 days niwo maile kuka mundu etha niwo kwenda kibela karoka diuka ya ndwai ngamwete kiwo ngamwake chao sindu izu na kwa ndiuka ni maye na kwa ngamwete ngombe chao mumasa kwe mundu you isu ithia ila tuita campaign period mo andu makoka maka campaign maka kuna siasa bakuo yes na wala maile tukwitha maika by elections alama ile with maika by elections tio no kuniwa kura no kuna wano mwene ndi ula wako ni kura no hoele okuna kwa kupeni kila mundu ula bonde we na kura ula wonde we na kura na ke ula wonde ku aro na ite kibila no he kana no eti by the ana limitation ite kibila ona yes okay na yeye kido no totabia andu nundu mala maingi nyeni andu mundu lo kwenda sinde no aeme usinda nundu wakwe momukoni akula wiyo weka kanoke thia wimena mundu su ndwendo thi umukoni ekura okwe mothio kumukoni osute omwenda nikune ngolongi mwana wa usinda ndo nengeti numbers sitha itha ukasoke la mundu yumilie usu kwenda sinde yes matuko 27 yes
eyumilie no so we yumilie wendo ukune kulo mukune nikendo mubitithie nikendo kasa cianaku kwanza la ngwenda ni wewe kata wabe ndo wa mo kuna ulotenda ni wako samwana o ndo wacia karo palatu yo munde ta ndi atongo ya thuku saa ingi no nasi maza kwa ona ndo alamata kuna akura umunde tha nitwakwara mwana wosa kwa mundu na candidate enda akura ngili 5 asinde na iwe musio na kuni wewe support you peke ndo tuka hatu kana anga saingi ugeza ile munengete ando support ya chao ya munuka mwina candidate musio karo musio kina to yazetu mukuni lakini yundi ikura you number 1 toilet kwambia ba pa ukwa kura etha we mundu ena miaka 18 ambao za kura we kala nayo isu ni ya constitutional right isu ni right ya kukikatiba ni waleta kwithia wiko na kura kana we zaidi yu ilo kwitia basari no kwaje nako niye karo kura ilo kwaje bate ina lelo we na mundu ro na lota chao cha kwaje we karo no kuniye kura na bate istima etha no kwaje lelo timo teme ukaja karo nye no kuniye kura no kile na thina bangalaine ne karo no kuniye kura na baba hii chao bai lelo nona yu lakini yu etha ndo hakuna kura in the first place yu utweza lota u niguo andu ngini makuna kweli na munduka yes ukasenya niendanga nganya nona ena kiburi nganya niona abu ato tona yes kura ya mundu ni yenena kura ya mundu ni yenena yu ando mamu mbone kila ndo no maya na timu mbone kuigwa ka kila bandu bonde ona yusa kwa ni ula munene ukite mwaka wa 2027 wa kila mundu no kele athia akuni candidate ula kuiwa yemo sio kura ndio moya yemo ka kunia mundu mona kura aje pukwe nuthi ukasa kwena ndokaza kwe mundu nundu acha yukindu chambe yu saa ine toka atoke ngetina muno nundu asiama na kuka tukewa nweze yuko ando alama influence ya siasa po atongo yala nene mokamba unaona toka kunia mundu kura ni kwithia ena ndonokie mundu munene anokana atuya karo ni musioi nono ni ngusupport ye ni mwana wendu ni ngumukelie yindu muiko ni ya mundu usukura na ke karo ethi ukoliudi na mundu usu mwemwe kwete wa maendeleo 5 years mwaza kuyendo mwaza kwa uchapa kazi jua ndo nitwambe kana twambe umba ndo kando tuza kuya thukumi ndo mamunenga ngelekani nziona kila MP wa mumia assist wikite eta wasalasia no thukumite uya musio mwana usu ano ni mamwanda rate yani makamwira mundu anduka lakini the bottom line sa ingine tusiasikie nicho tukwenda mwenda zuti kana mwenda wia jua ndo nimaza kuwe mundu loto mama ko makaro wow yes. Kwa kubetewa ekana na utindo kunite munuka wakwasia nenda nganya nona nwe musio kana chao sisio thukumi no at the end of the day mundu la mukuya bau ketho no representative ni wese mathina la mwinamo kana musiasia ola woka sembete na angalia kamunenga silingi mana 5 akamwatha sindu za inza ku 2027 ngeka sisio thukumi wa mundu athukumite kana atona kuthukumata nikendo mukunia kura withi ona kuwe na right yo mwena ukunie kura uthukumite kana ithe tuenda kina tende tothio muone ni tuciokethetie Musaisa mwendwa ni tuendelele bani Mutongoi TV na kini kilungu cha uthili na ende yu nienda tambe ku prepare kana kukumbanya weta yu mukuni wakula nienda ende mundui wakili atotabe nyeta ni mukuni wakula na ile kwithi wana chao nigende ilosa kuwani ukuka withe nye ndiuti ndia ukwananga ibinda kindu cha keli nienda atotabe ndini wa Atongoi on the tinamo oneka by elections isi matuko 27 then was akwani wa 2027 ni bato ilo sisi Mutongoi tika isa tekethia ena kana ni wo wailite kwitha kibila nundu twina mo aingi muno tukasia au ni kijana ndatona au yani mukunda tona toile ko sisi Mutongoi ata tikasiona atone kwanza twatie meo na ende usuni wone nania nani twasokethani kalibu tambi wakili tenda tambi yo ba kwa mukuni wakula kwiyumbania aile kwithwa ena chao na chao mukuni wakura kana kone kura Kenya unidia kwithwa nela ita voters card voters card ni card ilo twilawa na ukwisa kwithwa kana no register katika IBC no kone kura na kila kitu mako na kura number 1 ni residents pala wikala you ela we mwikali wa bano kibanda cha ukisoma bano no wose kura ya bano no kune kura bano nundu wina kadi na
ni yu muvia wa kunithia kura ula weta wa IBC ni wo kunitha kura na iwo wallocate ya voting cards kulingana na pala mundu ucu wose yicha kura yake kura pala wose yikura yaku ni boka kunia kura yaku ni boka thi station izu voting card ile yandikitwe mpaka pala wa iloko na kura ethani bae theo Molei supermarket ukathiuka kunia bau puni bo station ya kwiloka kunia kura yuni lazima withwa na voting card izu yunu geze kwithia ukwazia o ndisi wakelela ndithuthia mwenenzi also although moso akamba maitu ethani wiwa nesa karonukie amote manifesto yenu yake na wethukise wethia karono akotethi make sure ni wethwa na voting card ona kibande ona kibande you know kwa voting card utambia na kibande yuyu urena kibande yu mundu muima elete kwithwa na kibande niwe sisa ingi ntwithe ona ela yetawa ignorance na kindu chunicho ithita young people tuwekara tukuoppose tukwasia kana mundu muima wailete kwithwa wena kibande ethani wabina school waza kibande ithwa we responsible citizen ithwa we mwene ndi ne mwekeigu kana ne mwaminifu ithwa we mwana inji mzalendo yu ude kibande we mundu utatetheka na wese masa yaniki na iye penela process inetu yu ni president ya kwa ibande ya pesa mbingi na bona otu bale kwa kidogo aye you process yesu wo you asia kibande you pay ni ingilile kana ni ingilile onethani siana ebo kwate kibande you wale kwithwa na kibande na kibande nacho yanesa wakwara kibande ikala na kibande cha kuite nesa no scan uke kala na kike kala mboka tembea na copy kana cheza kwa ukajingi ukascan uke kala na copy kana we make sure you oneka bube boka kibande cha lokutethe kundu kwingi muno kwi kundu uralikani kwitha ndwina kibande wakati entrance whether wandu na kibande uisiwa you onazi election seal you ndu iso kuna kura na that is your constitution ona ndu iso kwa voters ona ndu iso kwa you voter we kwa voters card uziwe ngeitine voters card ikunthini you kundu iso bika you know whether we na kibande alafu you wewe kura ni ciambiye kwandikithwa uthi wandikithwa ta mukoni wa kura kukwenu aye binda yako kuna kura yabika nenda ku discourage andu kumano na kwose baki nguka ndi munenge manatano ni weta nenda kukuliliwa museisa ibano ndo isa by election ni sisio you need kuthi kwiyandikithia lakini yes ya 2027 ni sio need kwiyandikithia so munda kaise so kulia na siandikithwa banende ngoso nundo ni ngwenda ukuniangania thino wa by elections uno yetelile ngina 2027 bakethe binda yu ya kwamba kunengwa osa kibande wauza kibande ni kwika wa verification after anengwa voters card nikendo siwe mundu akakunia ba na kuitha we sure na nenge tio manenga nae o namba sio ukunokethia ni wamana kibande chakwa ni kiseo na ngakunia mali fulani kuthiko kunia bala batebo ni kwasia by the way andike mafaili yabo ni we sio ilo kuna maybe Machakos primary lakini nondo maybe ni wasemba ni amasane mathi wendo kuniwa baba kupe na yu kuni kwasia nondo kenda yandikitwe Machakos primary ona yu systems ya ABC undo si the design yetu era kura yaku ni ya Machakos primary school ndwezo kunia bandu bangi ndwezo kunia bandu bangi wathi warata ku feed wa feed machine izo sio sikita ku reject na wikwewa kura yaku ndoka kunia pana ina mrisi nikuthane basa na mundu ayasi ai nondo ni male ai ona ni nakona lakini kuuti kuna kula lakini you karo on the same note kindu kilando maku encourage andu you twambe kulilia as much as we Kenya mathina maitu ithio ndeni meanaine Kenya ni sana within 2 hours no bikie kwenu ela wikala masaku no sedo kitwi lakini no athoie masaku na waka kana watho ilobi na waka na kuni wikite makao maku twikana na tabia no ya kwazia mwena wa kura ngeno kamusi mwena wa kura kunia kura pala wikala nondo kindu number 1 wakoza stima wakakoza stima wapala wikala na wewe ndo aza kwa mutongo iwaba ndwina ground ya ku pressure anyone you are kuna kura misieni tutemea wale eloku ndo sahaba sariko stima ndo ikia wako ikana nalame kala aguma kunieba makone asumaku nondo you na wazi usa kwa mundu otese you and wazi usanyine momo kama akatoza kuizia mundu tute mundu wrong okay they do so lamo so lakini wabo ilobu wako toza kuizia yes na you wako toza kuizia mundu muthugu you that we kala abano osa instigate process ya ambisia process ya kosa voting card yoko na kura ebinda ya kura yabika ukako na kura bala wekala thank you
ngewa ya kuma ilo biziju thioka kunie kura Mombasa wacha kabisa hiyo. Sawa. Oni tamana tale kwetha na chao na nenge orodo na mea wosa kibande na wosa kura. Ama bisa suma tinda ko mai kusisa na mayo lilikania ukakunia bana so mautabia enda balaba ilite kindu chakele mu atongo india kwa ne mainge bie. Uloko kuna kula ailo sisia ata ailo thimata kaethia niwe museo nenga kura. Kila mundu ende asiake sio thima. Mundu pe ngutunge tina banini mwaka wa 2022 pe presidential candidate wogete na manifesto ya very barbaric ya kana wakavasia bangi kades aita wa Wajakoya kila mundu yuzi manifesto yake na twaina mheshimiwa Raila Odinga na twaina mheshimiwa Ruto ula mundu niwe president na yu wazizia mo then wa makwati kura yibo mundu yu wendeizwe ni manifesto yao ya Wajakoya po ngi wendeizwe for their own reasons na nundu tu ina democratic country lweza kuya mundu yi akiyo kune andu ala makwazi ngawa kutabangi yu etha mundu uzu yiwa kauka isaundi nesa nake of which nini sisu ni kindu kileane na choni society na kitete kilwe kundi izu ithio kune mundu wa muthemba usukura niki lakini yo naku kwa bangi tigo muno kindu kila tina cho thina munene yu no lusani ukara andu ani moka wete wa candidate ni musumbe kana no mundu level ya musumbe ta mutongo wa chama chao ipa Kalonzo Musyoka yoka imwe yai kimwana kino ni kyako kikunikura kikamwete maendeleo na ngasukume yake ete maendeleo. Number 1 Kalonzo ndeba andu sukume ya mundu ete maendeleo. Number 2 President Ruto na wakaba no amwesa kuicha usingamo nenga embesa paiba andu president legally violate onenga MCA mbesa toke kwikondo governor wakamwe nza kuye ni uno ni wa wakwa ngamwe kama endeo either with the mundu suno kuiwa na governor kana ndaiwa na governor ni mwailete kuthukumu taene ndima abandu ba no neni wenu nicho niwo mundu suelete kutwa bambunge yu nitukie twethi wana tabia ingi ya atongo itukuka muiza kwa mundu nundu ni ndu ya governor kana ni ndu ya mutongo fulani kana no munenga yo kindu kana no kia munenge manele yu kindu chambe ino ni biashara mundu no biashara mbesi ino siake wanenga ni manele Simbe sisu yite ba omisie ba puta kenda kutungia. Ila sia malelo sia binalika ila akwada sia malelo akwada sia chao. Izu nizio kaamba kwanza sia basaris nizio sia kumwede estima nizio kaamba oza rungela account ni yenu. Na we yu itu we kuna kelele kwa sia. By the way you kauka unenga na mbesa. Tuona ndo asema nenga na mbesa. Tu kwa salama tadenga nae ni mwaseo. Okay, tuona ndo asio manenga na mbesa lakini musia yesia tailete ku that we see hii mbesa munango. You mbesa sielete ku influence kana sielete kutia kila chutuma ukona kura tawe mwenende mwenende mbesa sioka etha karo no kumwete mbesa enende mamumboni ye imbesa mwipiu na muikwa mbesa mpaka nasiondo lakini wewe bindayo kuna kura yabika timu kaasa kuwa motongo igula wina manifesto nata mundu no ni wethiwe ne kwani mundu no ni mwewiye no alokuma abana na asembia mundu no ni wa mumwese hata buotoini ni mundu ni wasome yibukwenu mumwese hata yani mwikasa kuwe mundu ni kwethia no kia kunenga maneli no yes tusisi moral kila kita wa moral uprightness weke kuwa mundu nuo tumatukunia mundu mutongo iwambeye andu ala metha autoinu for example twasoma MC no ndo metha mesi otuyula mundu we me tendency ya kusisia twilika gecha onenga ne bursaries kana utethio fulani wa skulu ukatha mundu ndenda mundu ukuka Paulo wake kidogo ndo ni wese ipindane yokete mundu swa kama betanga kibilani na yu nitamatende ya kwamba kubini ya ka utui ka award au bini withie ilango kana mbwembo sia kwa ni munenge maana 5 ninye ngwinwa ilango kana ngili ni munenge yani ngili wese ngili ne mbesa kwandu abiniye muno ne thina na mundu su athi yu akaetha ese ni sure bet andu aso ngoka ne manenge kina we bangite kuko yani ukebangite amoya akili na mukamba ikala thinani mbaka la mukegwa ni ukite ukethia maso su ni wa witu yukindu kimondo na kudhuthia kamba maitu ni lazima tuambe ku break ila ni lazima tu break ila sira wa chains of poverty wena nza ndwe mundu uteta tata nigo
you no twambie kwithwa twi responsible twambe kwenda wia with we nduno kila uthiuka kuni mundu uzukura ni kwithwa no kunengie maneli we can raise above that. We can reject poverty. How? Let's go to school. Let's be innovative. Let's na yo the you ne ando it all starts from so this yambia katika leadership. And then twaza kuye mutongo imuseo akatwikia ma school na it's very unfortunate kana twina atongo mo sindana na ciana ci school iso pesiana sinumite Tharaka County na nenewi kindu kino from a senator wa Kitui Senator Kiyo Enoch. It was on record ye katika record in Senate. Ciana ciumie Tharaka cio kwa makeria Senate na tamwe yao kana kithio cha Senate ni kana ela ciana ciuma yatha ciumire Masaku na niwe senator wa Masaku ciabika Senate wale to mathocha na rana mo mathocha ambie kwacia mena nzambingi nona yu usuni mutongo imuthuku bigeze kwithwa tisa kwa tutongo imamu thembozu tusa kuia ndo ala matona kuia na itu na makonga mana itu anu mamombo ni mwisa kuwa mutongo igwenu sisi musakue mundu la wingoni sienu tiundu wa mbesa lakini nundu wo thukumi sisi mundu la weletu malelo mabukwenu mundu la kwelewa thina cia skulu thina cia stima maundu ala bamuthina cia bau usiniwe mundu la mwele kunenga wira. Okay, utakauka senator no tisisie no tendo mana aweta in which way kana enda ata o tete kwasia kiata kana kiata lakini no usio ukadhanita mana amaanisha kwikanga ata senator kinu kila waneni nacho ndikindu che ndanena kwosio nundu ni nena from point ila kiyo wa bringing up kindu kiunayo katika Senate nundu kekache kindu kisio senator ndethe wa disappointed na statement ya senator mwenzake. Okay, yes, sawa na ndi tekwate musaisa ni wende na kuelewa ila we yumbanite kukuna kula make sure we yumbanite pyungino kama nolo wenda ukusakua ndukesile bana makuye to sengania ni tu kunenga maunenga pesa ya by the way ya ila olikabaya ito booth kana the polling po kala kasumbani ka ukune witha we weka ya pesa lakini wadhibu niwe umanondo ukuna kune wala waelete na ende bataya kutishwa kana cha we na constitutional right ya kuna kula na we kunia olo kwenda na ende nondo masano na masemba mundu wakili no usio ukatutabia ila tena watu wa udili amu na maundu maitheka na nengi nini sititha kasisho ka at large bethe ona maundu ange makono amakonetie usili no usio kanenga musesia ata no kukwati ata mbe mambo mulilikanya weta wata no thukuma aba nondo ibinda no ya thina no usio nini cia ndumetha na makulio maingi muno na nondo twiba nondo wamo tilikanya weta wata au thukuma form iba na namba ya simu. Asante sana Karo kwa masitwa au ingi ditungilila kwa masitwa makoneta wa Chausi wa Njeru nithukuma na kambuni ya kuthoa na kuta miunda ya mawega na nithukuma hata mota iwo wa maundu makoneti meo na ti maundu maitha kamoka nitutaa andu ona katika maundu angi maingi. Yes, namba cia simu wenda kwa namba situ cia simu labda yu ninengane labda ya oila matona kungwatia ndetha oila matona kungwatia nayo namba ila matona kungwatia nayo ni 0798555444 ndicho kelela ingi ni noti mwanza kenda na 5 namba lengi ni 0724999955 ndicho kelela ingi isu ya kele ni 0724999955. Asante sana mwithukisia ngai nako kenesa. Asante timo be mundu wakili kwa kumuseisa mwenda ndio lilikadia ejombanie 20 matuko 27 November tukenda tiyethiana bahati manda MCA usu ejombania baku ala mwaizi bande semba manda kibande chako ndukese kwa sendina kibande ndio kuna kura wendo usu kwenda bitako ni wenuka thando na kibande utana kibande ndio inengwa voters card nota na voters card ulo niko kuna kula ukakitaiwe ando emakunie nini sisi likale ne yumbanite kwitha verification kuikitha na kanokewa ukakuna ibindane yukite that is ukakunia kula ba ndukathi bandu bangi enda balawa ile utwa kunia kula nundu wako ndia balaba tebo witha wase kuresu na indi tawa Caroline Mweni wa Muteti ndio kwende utukwa kwaila